Ngithanda ukuthi ke nginibingelele khona la ku Backspace sengiphinde ngabuya ke futhi nezindaba ke ithinta zedisk indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akwi PSL. Ngiphethe ke lambukela indaba ethinta Kaizer Chiefs. Ngizoqala ke lapha ngendaba ethinta ke Young Star yaseZimbabwe ebonakaleke itrainer lapha ne DDC yayo ke Kaizer Chiefs eNechurena. So igama layo ke le Young Star uThakunda Thawusa uneminyaka ke u20 and udlala as attacking midfielder and baveza ukuthi kade edlala lapha eUSA kwiFlorida International University. So ama reports kaveza ukuthi ke iKaizer Chiefs iassessa ke le Young Star and okwamanje izodlala ke lapha kwiDDC kodwa ke bayimisela ukuthi ke beyifake lapha kuyona ke senior team yayo ke Kaizer Chiefs. Le Young Star ivunywe kakhulu and impela iyadlala iyashova ungawachecka ama clip ayo khona la ku YouTube noma ke wachecka kwamanye ke ama platform. Ngidluleke mbukeli ngiyelapha kwindaba ke thinta uTatiana Ditlokwe umdlali ke owake wadlalela iKaizer Chiefs kodwa ke wahamba wayodlala ke le eLibya. So lambukeli kuvela ukuthi ke uTatiana Ditlokwe kunama possibility ukuthi ke buye lapha kwiPSL baveza ukuthi ke kunezingxoxo eziqhubekayo between yena uTatiana Ditlokwe namaqembu ase South Africa. And babeke sebeveza la ukuthi ke uDitlokwe ulink nokubuya ke lapha kwiKaizer Chiefs bathi ke kunezingxoxo ke eziqhubekayo between agent yakhe ke na uDitlokwe nayo ke lapha eKaizer Chiefs. Babeke sebeveza futhi ukuthi ke noGavin Hunt uyamfuna ke na uDitlokwe kusona ke lapha iStellenbosch. uDitlokwe ke yena bamfaka ke lapha kwi-loan efakwa ke iqembu lakhe lalapha eLibya iAl Ittihad yamlona ke lapha kwiAl Shamoua yakhona ke eLibya. And leyo loan iyaphela ke ngawo lapha uJune and babeke sebeveza ukuthi ke neqembu lakhe iAl Ittihad alimiseleke impela ngokuthi ke limgcine na kuDitlokwe baze banika ke leli qembu yona ke Al Shamoua ukuthi ke benze ideal ibe permanent if begculisekile ngaye kuDitlokwe njengoba ke kuyiloan kuloke leli qembu and baveza ukuthi izinto ngathi kayihambi kahle kunama possibility ukuthi ke buye eSouth Africa njengoba ke South Africa ihamba phambili uyona ke mfunayo. So zinjalo ke mbukeli yizo ke lezade ngiphathele zona ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.